banyamurenge, inshuti zacu, bavandimwe, mbere turabashimiye kubabona iki cyicaro cyonyine. Turizera Imana kandi tunabisaba Imana kuko biba ifumbire y'uyu muryango kugira ngo ubashe gukomera. Kubaho kwanyu hano byadusubijemo intege, bituremamo icyizere kuko dufite inshuti n'abavandimwe. Icyabazanye mwagikoze guhumuriza no kudufata mu mugongo, turabashimiye. Rero mu rwego rwo kugira ngo tubanguke, reka duheze mwene data atangire avuge. Turavuga mu ncamake kugira ngo twubahirize gahunda n'abandi baze kuvuga, tuze kugana ku musozo. Reka tumuheze avuge. Arakoze. Umaze gutanga gahunda y'amagambo, ndagira ngo tuze kuvuga turi abantu batari benshi cyane, bataza kurambira abantu, kugira ngo n'izindi za gahunda zize gukora. Reka nsabe umugore wa nyakwigendera kugira ngo aze kuvuga, nawe aze kuvuga mu magambo atari menshi, turaza kunganiraho nyuma. Murakoze ko duhe ijambo. Mbere tutaragira icyo tuvuga, dushimira Imana bitugejeje kuri uno munsi wa nyuma w'umutware. Imana ishimwe. Biragoye kuvuga, byoroshe kuko ari inkuru yadushikiye duca umugongo, ariko kandi kuko ari cyadusigaye cyangwa se ari cyo twamenye, dushimiye Imana. Imana ishimwe. Babanye neza, nta jambo na rimwe twabiranye. Aje kugenda yaradusezeye, icyo yadusigaye yaratubwiye gusa ngo icyo adusigaye Imana. Turadusenga Imana ngo nta kindi na kimwe, imfatiro zose zarashize, ngo ariko icyo adusigaye ngo ni Imana. Rero afite icyo yatwigishije, yigishije abana. Yarazi ko yazaga atubwira ngo mbere y'ibindi byose tuba dusenga, ngo kuko gusenga ariko gufite akamaro. Buri wese yaragira igipande yari yaramwigishije mu bana bose tugira, akavuga ngo buri wese afata uyu murongo wo muri Bibiliya. Rero nshimiye Imana ko abana banje bamenye Imana kandi yabigishije ku Imana. Kuri ibyo nshimiye Imana. Imana ishimwe. Ubundi kandi nshimiye Imana, tukicumva ino nkuru zaradukanze, ariko mutuba hafi. Abaturanyi batuhaye hafi, zarankanze, bambwiye ko ndi jenyine ndikanga, ariko ubwo ngubwo mperu bama bahita baza baransanga mu nzu. Nshimiye Imana, abavandimwe baje bantabara vuba vuba bakansanga mu nzu. Imana ibampera umugisha. Ubundi ndashimira n'itorero ryacu ryambaye hafi, tukicumva iyo nkuru bahise baza, abakuru n'abatoya baraza baradusanga, n'abandi benshi bose baraza. Umuhana wose uratabara, yeme abo nzi n'abo ntazi narababonye. Kuri ubwo bashimiye Imana. Imana ishimwe cyane. Twabanye neza, nta jambo yagiraga kandi yakundaga gukorera Imana. Iminsi twabanye nta muntu n'umwe wazaga aza tugana ngo asubireyo nta kintu afite. Hoba mu baturanyi, abo tuvukana n'abo tutavukana, barazaga akavuga ngo umuntu ntiyoza ngo asubireyo gutya. Rero nshimiye Imana ko mbaye kuri uno munsi wa nyuma. Kuri ubwo Imana imuheze uruhukiro ridashira. Arakoze. Reka twumve umwe mu abana be babiri batambuke hano kugira ngo bagire icyo bavuga. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kuko tubaye umunsi mukuru wa papa.
Yesu ashimwe. Shimira Imana mbere na mbere ambonye n'umwanya mwiza wo kuvuga ibyo papa yadutoje n'ibyo dusigaye. Imana nishimwe. Jewe ndi umukobwa wa kabiri nkaba umwana wa gatatu. Amazina yanje banyita Muvunyi Elizabeth. Ni amazina yanje. Icambere nababwiye icyo papa yadutoje gusenga no gusoma Bibiliya. Yatubwiye ko wasenze atazakena, atubwira ko uwasenze ntaco azaburana Imana. Kandi twese ko tungana turi abana 8 nubwo umwe atubanjije aragenda, twese tugira Bible verses. Imana ishimwe ko bw'icyo papa yadutoje. Icya kabiri, papa atubwiye kubaha ikiremwa muntu. Papa twigishije kubaha, atunda kwitwara nabi, uwo murongo tuzakomeza. Ikindi papa yatubwiye kwizera. Papa yagira kwizera. Papa yari umuntu mwiza, yafashije abantu benshi. Imana izameze urukiro ryiza. Ikindi nababwira, ndabwira yuko twakwifuza papa mu rukomeza. Anje mpagaze abanyita Birori Bienvenue. Umwana aho nyakwigendera. Je mfura yiwe. Papa aturese takika. Reka yagize amarangamutima menshi, muratwihanganira. Reka dukomeze n'abandi. Umwana wiwe nawe umukobwa wa gatatu Abigail nawe natambuke agira icyo avuga. Yesu ashimwe. Icambere nshimira Imana, ndashimira Imana ko mbaye ku munsi mukuru wa papa. Ndavuga ibintu kabibiri canke bitatu gusa kubera impamvu z'umwanya. Papa yatwigishije gusenga. Papa yadutojeje gusenga kuva tukiri batoya, akagenda tuheza ibipande byo muri Bibiliya. Buri wese guhera kugeza kuri kano gatoya, buri joro nige wasinzira buri gusenga aravuga ngo kukandagira mu mazi akubwira ngo ujya mudasenze. Papa twigisha ijambo ryo kwizera, twigisha ijambo ryo kwihangana. Twahuraga n'ibibazo akatubwira ngo ugende usome muri Yakobo 5 no kuri 5 aho havuga ngo ubabaye nasenge. Papa atwigisha neza, atwigisha gutanga, atwigisha kubana. Papa ndamwifuriza iruhukiro ryiza, kandi papa yaradukundaga, papa akatwigisha no gukundana. Twese ko tungana yaratwicazaga akatubwira ngo dukunde na bagenzi bacu. Ikindi papa yadusigiye, papa yatwigishije gutanga. Papa nje narabonye kuva nkiri mutoya, tamushitsi wakeraga iwacu ngo asubireyo gutyo. Papa akavuga ngo nimugende muzane ihene, nimumuhe intama, inka byinshi agatanga, natwe akatwigisha gutanga. Papa yatubabaje, akuco nizeye ko tuzomusanga. Papa mwifurije iruhukiro ryiza. Arakoze. Muratwihanganira no kugira ngo abana bagaragaza amarangamutima yabo, niko kugira ngo tubavure imitima. Reka twumve Elizabeth. Ndashimira Imana ko papa yatureze neza, twatukiriho tugumeka umukaza. Inyungu yo gushimira papa, bwatwigishije gusenga, atwigisha ibice byo muri Bibiliya, atwigisha no kubahana. Imana nishimwe. Kandi ikindi nyongeyeho, mureke uravuga bi aba batoya ntibabasha kuvuga. Nuko nguko dushimiye Imana ko niyo habaye amarangamutima menshi. Reka twumve muramu wiwe aze kuvuga kuko niwe babanye igihe kirekire. Yesu ashimwe.
nshimiye Imana ko tugeze ku munsi mukuru w'Umuvunyi ni jewe twabanye mu mfubyi Umuvunyi yareze n'abana banje Umuvunyi yaramfashije Umuvunyi niwe watumye nsomesha abana aramfasha yari muramu wanje kandi akaba mubyara wanjye akamfata nkamushiki wiwe akaza akambwira ati wowe uza wihangana gusa tukiriho ntakuzaba Umuvunyi agaza avugisha ukuri Umuvunyi agaza adufasha kuri sepake nabonye n'abapasiteri bacu bari hano bakaduheza ihene tukabaga ku meza akatubwira ati muzaza muja gusenga niba abaheza meza muza mumbwire Umuvunyi igihe yavuye mu gisoda ihuze yazanye n'iy'umwana wanje Umuvunyi akundira abana atuma abana basoma Umuvunyi apuriza inka Umuvunyi asuhura inka Umuvunyi ntiyasigana abana ngo bareke gusoma ikindi cyambabaje yaherutse guhamagara umwana aramubwira ngo usompeze nyoko tuzovugana uwo munsi ntabwo ndicuza iyo tuvugana ndenda yambwiraga ijyanye ariko yabwiye umuhungu wanje amuheza umwana wiwe aravuga ngo bamuhaye Zorupiya agazina twagaze tumwita iwacu nshimiye Imana ko Umuvunyi yadusigiye umwana natwe tuzamusomesha azogera aho basaza biwe bageze abashimiye famiye yacu kabambwiye iwacu ngo ntagire ubwoba twebwe twabajije nibo bareze abana baje natwe tuzobarera biwe bashimiye abana bose bavuye muri Kenya n'aho hose mu Uganda bakaba baje ibi byose nibibereka ibintu Umuvunyi yakoze kaba mwifurije iruhuko arakoze muraza kutwihanganira buri muhawe natambuke gatoya ngo hari icyo yibagiwe kugira ngo aze kukivuga mumbabarire cyane hari ijambo nari nibagiwe papa yasi yadutoje kuvuga ukuri akatubwira ngo tutukaza kubeshanya kuko ari icaha ikindi adushishikariza kwiga muri ino minsi mu mwaka wa 2025 nibwo yari afite telefone tukavugana akatubwira ngo twige muri bikeya bihari twige kugira ngo tuzagira icyo tuzagera papa kuba yadusigiye inama nziza mwifurije iruhukiro ryiza reka twumve umwe mu bakazana bacu Nyazuba atambuke hano na bagenzi biwe batambuke ariko haze kuvuga mwumwe na bagenzi biwe batambuke bamwegere kugira ngo Yesu ashimwe natwe dushimiye Imana tugejeje ku munsi tukaba twabashije kugera hano ku munsi mukuru wa muzehe umunsi wo kumusezera bwa nyuma
dushimiye Imana kuko yaturanguye no mu nzira twanyuzemo. Imana ishimwe. Kandi ubundi ikaba ishimiye umuryango wiwe twasanze bakomeye, nubwo nyine bitoroshe ariko bakomeye nta kundi. Natwe icyo twamuvugaho, yari umuntu w'urukundo, yakundaga abantu bose, twese yadufataga nk'abana biwe, akadukunda kandi ubundi akadutoza kuvuga ukuri, akatwigisha imirongo yo muri Bibiliya, akatwigisha ijambo ry'Imana. Ubwo yagazaga ari iwacu kudusura, yagazaga agenda atatubwiye ijambo ry'Imana, kandi ubundi akatwigisha no kubana n'abantu bose neza. Kuri ubwo muzayi twari tumwifurije iruhuko ridashira. Arakoze. Reka dusabe Murama n'abarumuna biwe nabo batambuke hano, ndaza kubaheza iminota 2, muri iyo minota 2 nabo bayifere neza. Nibahagarare. Tungana hano. Gusa aravuze mu minota 2, sinzi ko bikunde. Reka mfarana abanza avuge, nanje soze nishira gata soje ariko ndakundi. Muratubabarira mutwongera iminota kuko twamuvuga mu minota 2 ko nukuri muzihanganire. Tubanje gushima Imana se umwami wacu Yesu Kristo watubashishije twebwe twese abari hano tukaba duteranye ku birori bya data ariwe Muvunyi. Imana yabiteguje, Imana ishimwe. Dushima Imana tuyoboye tuvuye muri Kenya mu rugenzi rurerure, ariko twabanye n'Imana tukaba tugeze hano tugashika amahoro, dusanze n'abandi abavandimwe ari amahoro. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Turavuga twihuse kuko mwamubona umwanya nyine utoroshye, ariko umuntu wese uba barebye gutya ntiyareka kubashimira. Arebye n'uru ruhande nta wava hano atabashimiye. Urupfu rugira imbaraga nyinshi mu bantu, ariko iyo abantu bateranye bangana gutya abandi bazibahumurika. Rero mbere kugira icyo tuvuga, turabashimiye mwe mwatanze umwanya wanyu ndetse n'ibyanyu, titwarika kubashimira. Ndashimira ba muzehe hano bari ba data wacu bavuye mu Rwanda n'abavandimwe, abandi bose baturutse impande zimwe zitandukanye batabaye kubw'uyu musaza. Imana ibaha umugisha. Rero reka tuvugeho bukeye, ariko ndabihanganishije, mukomere cyane nta mudogo na Birori n'aba barumuna be n'abashiki be, mukomere cyane. Imana papa yabatoje iraruta bano bantu mwamubona n'ibindi byose mutekereze. Ya Mana ariyo mukomeraho, muyihanga amaso. Yabatoje ijambo ry'Imana, mushike muririmba indirimbo yo mu gushimisha 16. Imana igira umuteguro wayo. Bamutubikiye tuvuye mu kiriyo twabuze umwana w'umuvandimwe, ibikomere byongera ku bindi, ariko nta kundi. Naho ubundi turababaye cyane, dufite ishavu, turize ntimwotugaya. Twabuze inshuti, yari umubyeyi, yari inshuti, yakundwa n'abantu bose. Hari umwana nigeze kumumvugisha, arambwira ngo aho aba ku kiraro ngo ni nko ku ikanisa,
hakazarara abashitsi buri munsi, kandi uko bashitse bose ntawe akazuhava atamubwiye ijambo ry'Imana. Rero data wacu yari umukristo, yari imfura, yari inyangamugayo, yaranzwe n'ibintu byinshi sinabivuga ngo mbirangize. Yakoreye Imana, yari yarateretse imfizi y'agakungu akazatubwira ngo azayitura isadaka, kandi iyo ntago yatakaza yarayituye, ngira ngo sinade kubyibuka neza, ariko nubwo atariyo yatuye, ko yatuye amafaranga angana ne yayo. Ibyo turabishimira mu Imana. Data wacu yagiraga ukuri, y'abana n'abandi bose amahoro. Turashimira Imana ko ba paseri be babaye hano, Imana ibaha umugisha. Ibyo mutkoze turabizirikana kandi tubihaye agaciro, turabashimiye cyane. Ku bundi uyu muryango abantu nyine bagiye hatandukanye, ntacyo twababwira ngo turabaha iki ngiki. Nk'umuryango wa data tibo babwira ngo turabaha inka 5 cyangwa ngo zingahe. Hari bashiki abakobwa banyu bavye ngo bazabaha inka, ariko si iyo nka bazabaha, ni Nyabarama na Butoto, ntabwo ari iyo nka bazabaha. Muzehe yavuze ngo izo bafite byose, nkuko muhorana murabizi, abana niho turatubwira tiyo ntaco icyo afite, ntaco muzamuburana. Ariko hejuru yawe, hejuru y'abandi bose, hejuru yatwe twese hari Imana, ariyo muzatoza. Gusa hari igihe abantu hamwe bazi bagenda nk'amamudogo, umwana nakwaka icyo azakwaka, ntukagire uko umubwira ngo ukibure kuko isa adahari, ntukabivuge. N'abafite basari ibyo bataza buzurizwa, kandi ntukabona ari icyo abana bakihanye ngo uvuge ngo nuko niyenda asa adahari. Ibyo ntukabibabwire, kandi n'abana namwe ntimukabitekereze. Hari Imana n'abantu, nubwo umuryango nyine abantu babaye abantu beza cyane, aba badutabaye nabo barashobora kutugirira neza. Rero tukaba turangije tumwifurije umuzuko wabera, yatugiriye neza. Yari inshuti yanje, n'ejo bundi ariko yakwambwira data wacu ari umukozi, yari umukozi wo ku rwego ruheka. Niyo muntu murabizi si ukubyirata, rero niko muzamuvuga, si twe dukunda inka kurusha abandi. Niyo muntu wagurishije inka zibe zindongoranye zikoramwe amaporoje agura ihene. Intambara agiye kuba afite ibitungwa zegereje 1000 intama n'ihene. Abantu batuye muri kariya karere barabizi, kandi uko yazigiraga ko baribagirwa, nk'abapaseri b'abasepake barabizi. Yakazabwira mamudogo njesi ntakoresha, akavuga ngo abanyedini, akavuga ngo akira icyacu muje gutanga abana b'ihene bacuse akabitanga. Nushe yabyibagiwe. Yakoreye Imana, yari umukristo. Rero twamuvugaho menshi. Murakoze cyane, Imana komeza mwakire mubaye. Arakoze petit frère. Turababaye ariko turihanganye, nta kundi twobigenza. Urupfu rugira imbaraga, uzagwigamburuza nyine nta kundi umuntu yorugira. Kavuga umwanya mutoya ntanga umwanya, n'umwanya nawe abantu bagira n'ubushobozi bazavuga umwanya. Sinarizi ko Muvunyi yopfa ngo abantu bavuga umwanya. Mutekereza musara rutabandi yarabanditira. Pomdogo njewe
yari data wacu ariko kandi yari nka mukuru wanje. Yaranduta ariko twari mu kigero kimwe twarakuranye. Ndavuga ibintu nka bingahe imara nsoze. Pamdogo yaragira ibintu bitatu byari bimuranga. Icya mbere yari umukozi nk'uko babivuze. Icya kabiri yagiraga ntiyagaza capa, ntiyagaza cika intege, ntiyagaza anakunda ko umuntu azana amakuru y'iyo cantege. Haba mu myuga yose, rwaba ari urugamba ntiyakundaga umuntu uca intege, rwaba ari mu buzima turimo ntiyakundaga rero nuko umuntu aca intege. Ndibuka niyo yajaga mu inka zikagira izipfa, yagaza avuga makuru we ntiyo yavuga, akazihorera uzotsimbura, akazi wari uzovuga ayo makuru, ntiyagaza acika intege. Icyo cyamurangaga. Icya gatatu yarangwaga n'ukuri. Yagaza avuga ukuntu uko ikintu gisa, akavuga ngo mahimbana y'abantu batemeye Imana. Pamdogo yagiraga ukuri. Iri zina mwumvishe bavuze ngo Oscar si ryo zina ryiwe, yari yise nyuma. Yitwa amazina ye yabaga ku cyangombwa yari Muvunyishe rero. Ngo uce arambwira ngo kubera ko navuye mu gisirikare nditwa Oscar, indogobe y'amaboko yo kwikorera imitwaro ya bene se. Nzokora kugeza igihe izina rya data rizazamuka. Naho niho iryo zina rya Oscar ryavuye. Atunga abana b'ihene 4 bagera 300. Aravuga ngo muza mukora. Yigeze kumbwira sanze ari kumwe na data, arambwira ngo yagaza yita data ngo bana mukuwa, arambwira ngo bana mukuwa uzuza dukore abana barya ibivunguka. Dukore abana bareke kurya ubutunzi barya ibivunguka. Nubwo isi yaduhemukiye ikatwaka amaboko, none isuye kandi kutwongerera kudutera agahinda kandi ikajana na muvumo. Wo kwikomeza ushaka yo kwikomeza, n'uwurira ushaka yonarira, n'ubona icyo avuga yukivuga, n'ukibura akwiye kukibura. Mwasogokuru sinzi Imana zikarema, sinzi ibindi bukuze kurema, ariko ninka kujya kwiziko rivuye hishiga atabo bari gitetse, ariko Imana igira imbaraga. Twapfushije intwari y'igihugu kandi kabiri mu muryango. Ndihanganisha ba data batari hano, Muhasha imfura Senyamurunga, ndihanganisha na data Mvunyi yari inshuti ya data by'akatarabaho bavukanaga, ariko kandi yari inshuti. Reka ndasoza gusoza. Ndabihanganisha ababyeyi aho bari, bihangane bizabagereho nta kundi. Ikindi cyongeyeho ndihanganisha Pamdogo, mwihangane. Ineza n'imirimo Muvunyi yakoze, habe n'ubwo isi yoceceka, imirimo Muvunyi yakoze izorera bano bana. Muhumure kandi natwe turahari, ntako abana ba Muvunyi bazoba dukihari twiri ku isi. Mwihangane n'abandi bababaye, mwihangane nta kundi twugira. Soza ababarumuna banje bambwiye ngo umushinga uhari wo kurera abana, muzehe haraza kubivuga ibyo yari yatubwiye. Twabonye ko turi gutanga $1,000 zo kugira ngo dutangire undi mushinga wo kugira ngo turatangiye. Ntabwo dutanze $1,000, dutanze $1,000 zo kugira ngo dutangire uno mushinga wo kurera abana bana. Ahasigaye ndifuriza onkere umuzukobera. Arakoze, muratwihanganira ahari kuvuga ibintu byinshi. Reka dusabe bashiki bacu babiri ariko bazane na bagenzi babo, abakobwa baze hano nabo bagire babiri nibo baza kuvuga muri bo.
bashiki bacu bose n'abakobwa bacu batambuke, baraza kuduhezamwo abantu babiri kuko ntibavuga bose, ni umuryango mugari, n'abandi abakobwa bacu bashiki bacu batambuke hano kugira ngo baze kugira reka dusabe abantu basubire mu myanya, nta kibazo bamaze kunanirwa, abananiwe basubira mu mwanya, namwe mushobora gusubiraho ayo magambo murayumva. Karibu. Yesu ashimwe. Dushimye Imana kuko tubaye ku munsi mukuru wa mwene data uko nababwiye ejo narababwiye ngo yari inshuti yanjye. Dushimye Imana kuko Imana igiriye neza, twambonye umwanya mwiza wo gusura Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Icyongeyeho shimye kuko Imana ibintu yankoreye, umunsi batubwira amakuru mutware wanje yambaye hafi, agerageza kunyinginga, agerageza kumvugisha. Nukuri ndamushimiye ku butware yagize bwo kumba hafi. Shimiye mwene data Ruhosha na Nyazuba, niwe bazanye amakuru ariko bambaye hafi, turazana tugerana hano. Bene data icyo kintu mwakoze Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Naho navuga Muvunyi sinomurangiza, navuga bukira bugaca. Muvunyi yagira gukuru ko babivuze. Muvunyi ntiyageza cyo nyuma y'ijambo. Muvunyi yageza aje kukubwira akakubwira hayaseka. Nari ntarabona Muvunyi avuga arakaye. Ejo bundi twaraganiriye umwanya muremure, kamwohereza ariko akanyohereza iyindi. Arambwira ngo mwana wa mama nguze udusengera ngo kuko za drone kuntu zihazirasa ngo zimeze nabi. Arambwira ngo uzusenga ngo nurangiza upfukame ngo hamusengere. Ndavuga ngo mwana we nzosenga, ngasenga ngapfukama, ariko naravuze ngo nagaza mvuga ngo nasa nzotanga ituro. Turi kumwe n'abapasiteri biwacu, iryo turo nzoritanga kuko gananone atakije urugenzi rwe rurangiriye aho ngaho. Shinye Imana ku mirimo y'Imana izikora, shinye Imana ku mirimo mwakoze, imirimo itangaje abantu ba hano, abantu b'imbarara mwanejeje, mwaguwe neza, mwatugiriye neza. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Kugutabara mwadutabaye, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Reka ndekeraho, mwene data sinamuvuga ngo murangize, Imana imuheze iruhuko ridashira. Yesu ashimwe. Nukuri dushimiye Imana kuba tubaye ku munsi mukuru wa Muvunyi. Muvunyi ni nk'umwana wanje w'imfura, kuko yagaze ambwira ngo arangana n'imfura yanje. Jewe Muvunyi yavutse narashatswe, ariko yagaze nubaha akanubaha nyine nk'umwana wanje w'imfura. Kandi namubwiraga ijambo haba nubwo ryaba rikomeye, akambwira ngo aranyubashe kuko ngo asa nkaho ngo ndi nyina. Nukuri titwovuga Muvunyi. Muvunyi yari inshuti yacu. Muvunyi yatubwiraga ibintu byo kudusetsa. Twagaza tugenda akatubwira ngo nitureke gutaha, ngo hari ijambo hayatubwira. Akatubwira ngo azasoma ibitabo, ngo yaratwitwariye ngo azadusomera ibitabo kugira ngo tuzaje mu ijuru. Nukuri Muvunyi yari inshuti yacu. Twonagomba kuvuga ngo ni inshuti, n'aba bose ni inshuti zacu. Ariko hamwe nubwo turavuga kuko uyu mwanya wabaye umwanya ukomeye, si twebwe gusa, hariho n'abandi. N'uyu munsi hariho abandi bameze nk'uko tumeze, ariko hamwe nubwo nukuri ntitworeka kubabara. Abantu barababaye, ijambo Munyamurenge yarababaye, twese twarababaranye. Muvunyi yari inshuti yacu. Muvunyi yakoreye igihugu akiri umwana, ariko hamwe nubwo icyo gihe ntiyarangiza, arasubira araza, kandi yakoze imyaka itari mike, ariko abona kuko azadusigira imbuto. Muvunyi akaba adusigiye abana bangana gutya. Nukuri Muvunyi adusigiye urwibutso tuzoturaho, na bene data
ngo nizari amagi ngo izabitse ngo zari amagi. Uyu munsi wa none Muvunyi twibukije bene data badusigiye abana b'impinja, none n'abagabo barahangaha nibo bahaye baducira imanza, nibo bahaye baduhumuriza. Nabo n'ukuri bazakura turabizi neza, kuko umuryango wacu uzabitaho kuko witaye no ku bandi. Ubundi ndashimira abantu bambarara, n'ukuri mwatugiriye neza. Muvunyi ntiyabaye hano, Muvunyi urugo rwe rwaje yagiye, ariko mukaba mwatwitayeho bimeze gutyo. Imana ibaduhera umugisha. Ariko cyane cyane yemeye ukuri aba bantu mwadukoreye ibintu bikomeye. Twabonye batubwiye igihe cya kumanywa, ndavuga ngo ndasanga mwene data ari wenyine ngo kuko ari igihe cya kumanywa, ariko naraje nsanga inzu yuzuye abavandimwe, nsanga badusuriye umuvandimwe, dusanga bamwegereye, abamwegereye bose dusanga bamufasha mu mugongo kuba mwaradukoreye icyo kintu. Imana ibaduhera umugisha. Ariko cyane cyane n'ukuri nk'abari abantu bari hari iruhande rwiwe, yemwe abo bantu bakoze ibintu tutokora, bakoze ibintu tutohangara. Aba bantu barigoye, aba bantu badukoreye ibyo tutokora kandi tuvukana nabo, ariko abo bantu Imana ibaduhera umugisha. Ariko ntako twobona twovuga n'ukuri, ntitwocura bene data, ntitwovuga ibya Muvunyi ngo tubigereho. Mukecuru Kesiya yaratwegereye, kuko umukecuru twari dufite twegereye yagize ikibazo aravunika, ariko Kesiya yaratwegera, yaraduhojeje. Twari dufite ishavu ryinshi, ariko aratwegera araduhoza. Kuba uwo mukecuru yaradukoreye iryo jambo, yaridukoreye nka mama, yaridukoreye nk'inshuti, nk'aho turi kumwe, yarakoze. Imana iduhera umugisha. Tubifurije mwene data iruhuko ridashira. Barakoze. Reka dusabe Mbonimpa n'abarumuna be baze batambuke hano abishwa bafite umwanya wabo. Reka inze kugira icyo mvuga ku abandi bose, nimwicare kugira ngo naje mvuge mu kanya gatoya. Mbere ndabanza gushima Imana niyo mugenga w'ibihe, Imana niyo iziheza umuntu kuvuka, Imana ikaheza umuntu gukura no kororoka, ikamuheza urukigira ibyara, ariko igatanga n'iherezo, kuko uwabyawe n'umugore wese arama igihe gitoya kandi cyuzuyemo umubabaro. Ariko hamwe n'ibyo izina ry'Imana nirihimbazwe. Muvunyi, icya kabiri ndashimira abantu. Twamenye aya makuru turi kure, dutekereza ko umuvandimwe wacu ariwe muramu wacu n'abana aho bari, muzi kuko iki gihe abantu babaye inkera. Ariko turashimira abantu bose muri rusange. Ubwoko bw'Abanyamurenge tubuhaye pole, twababaranye twese, kuko abantu bangana gutya n'abandi batari hano ari abaduhamagaye. Abo bantu bose batugiriye neza, bakatuba bugufi, bagatanga umwanya wabo, bagatanga ibyabo, bakaza kuduhumuriza, bakadufata mu mugongo, tutarondoye, tutavuze ngo runaka cyangwa runaka twagira uwo tuza kwibagirwa. Ariko umuntu wese wagize icyo akora, ari uwasenze, ari uwahumurije, ari uwageze mu rugo, ari uwaduhamagaye, abo bantu bose Imana ibaheza umugisha. N'ubundi turashimira kwa databukwe, umuryango w'abatwari, kuko batubaye bugufi, baraduhamagaye, baraduhumurije. Nabo Imana ibaheze umugisha, kuko batubaye bugufi, bari baradukunze, baradushingira. None urupfu nirwo rutandukanije Muvunyi n'urugo rw'ibi.
ibyo nabyo turabishimira Imana. Ntitwareka gushimira abaturanyi ba Mbarara uhereye ku itorero aho umugore yasengeraga ndetse n'abasenganaga na Muvunyi. Abo bose iryo torero ryakoze ibyo bintu, ryegereye urugo, ryegereye umuryango, rikawuhumuriza. Imana ibaheze umugisha. Reka dushimire n'ubundi abantu ba Mbarara, baturanyi ba Muvunyi. Muvunyi ntabwo yatuye hano Mbarara, yatuye na Kivare. Avi na Kivare hari ijambo yigeze kumbwira, arambwira ngo we yabonye ngo ntiyo turi na Kivare, ariko yambwiye yaramaze kugerayo, kuko yambwira kiri na Kivare je nati bya sinamukundiraga, kuko sinumvaga agomba gusubirira ya ruguru kuvuga ko yanje marangamutima. Ariko ayiwe yavuye hano atansezeye, aragendagera iri ya ruguru. Ashika arambwira ngo kubera kuko yarakunda gukora, arambwira ngo ku giti cy'umuruho ngo niho haba imbuto y'umugisha. Ati stabwo no kwemera kugira ngo nzanirwa inja gusabiriza, kandi Imana yarampaye amaboko ikampeza n'ubwenge, ikampeza ibintu byarashize, ariko hamwe n'Imana nzasenga zosubira ngira ibindi bintu. Akambwira ati hari umunsi yagiye Ifizi, yari Ifizi intambara igitangira, arampamagara arambwira ngo umugabo w'abanyabyinshi Muraja na Musafiri wa Budamu bari bamaze kubica. Arambwira ati twatewe kandi hapfuye bagenzi banje, twari turi mu bibuga bimwe, inone nabuze ukuntu mbigenza, ariko haracyari akarembo ndebe uko nahunga. Muvunyi yari umugabo wari ugira umutima utagaza uhinda. Araza bukeye ibyo yarahunganye bimushirira mutoki, aravuga arahunga, aravuga ati ngiye guhunga, nabonye intambara twaturwana, ni intambara nabaye mu ntambara nishi, ariko ino ni intambara idasanzwe, nayibonyemo iyindi shusho. Araza aza ino na Kivare, ashite na Kivare aravuga ngo ntiyohungirira abandi bantu, ati ubwoko bwacu niyo twahuye n'ikibazo kiremereye, habaye abagabo bagiye kwitanga, naje ndagenda zitange kimwe nuko abandi bitanze, twese tuzava amaraso. Aragenda, ashitse yararwaye, ashitse ruguru yararwaye, ntabwo yakomereje muri uwo murongo cyane wo kuba mu mapozisiyo y'abandi basirikari, arasa nkaho agiye muhira. Arambwira ngo nasanze iwacu dufite nk'icumi nizo twari dusigaranye, ariko ziriya nka ngiye kuzifata nzozigaburira abasirikari batazaja kugumuma, batazaja kubura icyo barya mpari. Sinabashije kuba kiri ku rugamba cyane, ariko ngiye kubana nabo. Arambwira ngo ngiye kuja mu bijabo, kandi twamubwiraga kuko atagomba gusubira mu bijabo. Arambwira ngo ngiye kuja mu bijabo, umwana uzawuza yagize ikibazo inza mugaburira, inza mpembura abasirikare bari ku rugamba, ku murongo w'urugamba, ajana za nk'icumi. Arambwira ngo ikimasa zizazibyara nzayakibagira abasirikare kugira ngo bakirye, izo nka zizobeho nabo bazobeho, tuzosubire tubone igihugu nicyo kiza gishumbusha abantu. Arambwira ngo
twari twarasigiwe abana b'imfubyi bari barasizwe na mukuru wacu. Muvunyi yari yarambwiye ati wewe uzawufata umukingu nanje mfata uwundi, uzudukangurira abana kwiga, nanje nzangenda nshake minervare abana bige. Muvunyi arabikora pe, mu myaka myinshi yabikoze kandi yagaza abimbwira, arabikora tubasha kwigisha abo bana. N'abagabo ubu ngubu n'abagabo babaducira imanza. Muvunyi agiye twari tukimukunze. Muvunyi yari umugabo w'intwari. Muvunyi asanze izindi ntwari aho ziruhukiye. Reka tukwibuke Muvunyi. Usanze izindi ntwari zose aho ziruhukiye mu bwami bw'Imana. Yarambwiye ngo ntiyorekera ngo umwanzi ngo habe n'inkaranobe zinka. Avuga rya jambo Mose yabwiye Faraho, aravuga ngo ntabwo twasiga ngo dusige n'inkaranobe zinka zacu, tugomba kuzijana kugira ngo tuzazikorere mu Imana. Aravuga ngo ibyo dufite bikeya tugomba kuzatumenya kubikoreramo, tukabigaburira abantu, tukabikoreramo n'Imana. Rero Muvunyi titwavuga ibyiwe byose ngo tubirangize, ariko hari icyo twatekereje mukuru wacu yatubwiye ngo mu gushigikira bariya bana ngo arashaka ubutaka tuzabwubakeho, twubakire bariya bana inzu. Twubakire bariya bana inzu. Muri ibyo ngibyo iby'Imana yakoze n'iby'igikomeje gukora, nicyo abantu b'Imana bangana gutya mwadutabaye, abapasitori, abagabo, abagore, abasore, Imana ibaheze umugisha. Ibyo mwadukoreye natwe tuzabibakorera, kuko mwaduhumurije. Uburanga bwanyu kububona ko turabona Muvunyi, ko turabona kuko abana ba Muvunyi bazabaho kubera kuko Imana yabaduhaye. Ni mwebwe mutungo ukomeye dufite Imana, tukagira n'abantu. Imana ibaheze umugisha. Arakoze, reka tugane ku musozo w'ibyo twateguye kuko ariko bimeze. Hari ibyo bavuze ntagomba gusubiramo, kandi mu buzima nkunda gahunda yihuta kandi bizabifasha. Gushimira abantu babikoze nari nabishizemo, ariko yabivuze ntabwo ngomba kubisubiramo. Imana ibumugishe. Mwene data wadusize yarangije kuwa kabiri, kambabwireho buke urupfu yapfuye. Hari kuwa kabiri bari bamaze kwimukira haruguru ahantu bita kw'igitaka, ni hafi mu Cyakira bahazi, ariho inka ziri. Angira gahunda yo kuzinduka kuko bisanzwe bari basanzwe bagenda, avuga ngo reka ajye mu Mikenke, hari urubanza rwiwe yaragiye gucayo. Aragenda, ageze mu Kamombo niho yahuriye n'abo bagizi ba nabi. Nta bindi bisobanuro birebire titwahabaye wenda ngo twumve uko bamubajije, ariko icyo bamujije nta kindi turakizi, n'icyo n'abandi bose bari mu kuzira. Rero niko yarangije, kandi nuko rupfu yapfuye yazize abagizi ba nabi. Ikindi cyongeyeho bagiye babivuga
babikomozaho, twari twabishyize ku murongo ko ari twe twabivuga ariko babivuze byose. Twashatse gukoresha ukuri, turicara turavuga ngo twebwe twaja turaha tugira icyo dukora tutarinze guhamagara abandi bari kure, ariko icyahagaragaye mwihangane n'intebe barimo kuzana bongera ngo numve. Haboneka inka 3, hanyuma haboneka abana 3 bazishyurirwa amashuri yose guhera aho bageze kugeza bashoje amashuri yose. Icya 3 nico avuye kuvuga kuko mukuru wabo Sikiyeri yavuze ko agiye kugura ikibanza. Turavuga ngo wenda izo nka 3 zitangire, ariko natwe twese turaha dushobora gutanga nibatiri 2 bene data wenda bashobora kubikomozaho. Soza bwa nyuma, uru ni urugo mwene data yasize, urugo rurimo abana, rurimo umudamu ukeneye ibitekerezo, ukeneye kugisha inama, kandi ni na ngombwa kuko bibaho, kuko twese niko twubatse, ni nako n'ingo zubakwa. Umuryango wa Eliya Senyamurunga uhagarariwe na mwene data Semahoro Sikiyeri, nawe nanone ubazwa runo rugo, bafatikanyije n'uyuvuye kuvuga aha mwene data Joseph Ruvumera. Abo ngabo nibo babazwa uru rugo mu gihe bagiye barera aba bana, kandi turizera ko bazabamo abantu bazima, kandi urugo